أبنائي بنات طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا بكم وسهلا مع إجابة الإيميل والموضوعات تالتة ثانوي، نسخة 2025 كتاب الشرح، الوحدة الأولى، الدرس الثاني، صفحة 80 الوحدة الأولى الدرس الثاني. بيقول لي répondez à ce mail par deux phrases complètes. Bonjour, l'escalade est un sport dangereux. التسلق الجبال رياضة عنيفة أو رياضة خطيرة. escalade est un sport dangereux. تسلق الجبال رياضة خطيرة. Quand tu pratiques ce sport, متى تمارس هذه الرياضة؟ De quoi tu as besoin pour le pratiquer؟ أنت في حاجة إلى شيء لكي تمارس هذه الرياضة. Au revoir. يبقى نقول تاني رأس السؤال. Quand tu pratiques ce sport يبقى bonjour je pratique l'escalade à la montagne en vacances. يبقى quand متى يبقى en vacances. عايز تقول لي week end en janvier en février أي شهر ماشي عادي. De quoi tu as besoin pour pratiquer أو de quoi tu as besoin pour le pratiquer أو pour pratiquer l'escalade. Bonjour je pratique l'escalade à la montagne en vacances. خلاص. On a besoin d'une corde حبل دي جوانتي دي باسكيت اللي هو حذاء رياضي. au revoir. يبقى bonjour je pratique l'escalade à la montagne en vacances. On a besoin d'une corde, des gants et des baskets. au revoir. تاني. Bonjour je pratique l'escalade à la montagne en vacances. On a besoin d'une corde, des gants et des baskets. au revoir.